watinda ta musiaisia wito wa Mutongoi TV ni abika isaa ya kilungu chaku kila wendete chamo tunenanye nitawa Jacqueline Binya inaudhocha tunenanye umundi na nina ainima kwa studio kama kawaida nyendama mukethie na maimutabia umo wo ni wiva ukambani wito niambia na Bishop umundi. Asante Jackie. Kwa mazito nitawa Bishop Mala kumo kamba wa Masako kisio kita wa Masaani nibonu umete na ni Bishop wa Jesus Grace Victory International. Asante Jackie. Karibu Bishop. Asante. Madam Charity Kevia siaisema itu. Mwati ndata kwa isiro nitawa Charity Mwangangi nituko Masako level 5 kana Machakos level 5 hospital. Asante. Mwobea karibu. Yes, asante Jacqueline. Musezi wa Mutongoi TV ninyo Dr. Jimmy Mtunga numete mutitone pa Masako. Karibu sana. Ni asanzi Dr. Jimmy, Bishop na Dr. Charity na mudhocha na ina udhocha na kumusiaise wito wa Mutongoi tunenanye. Namba sito ya SMS ni ile 391 Facebook ni Mutongoi TV official, YouTube ni Mutongoi TV/FM. Unenenya wito wa umundi twinena yulu wa Kuemeewa ne Mesilya kana depression na muno anduni aima. Depression ingithie nondu wa maisha ondu maingi ma maisha na umundi nienda umundi Dr. Charity niambia naku twelese musiaisia cho depression nicho chao kana Kuemeewa ni Mesilya ni yomyo. Asante Jacqueline. Kuemeewa ni Mesilya ni lava no mundu bikia ukendea sindo ila sioka maisha ni mundu sia kawaida ukendea ndehebo kusiando kana ndehebo kana we mwini darona ukendea ni sia mubindwa mwikalile wake kana ni sia mubindwa na Mesilya make windie tuta mundu simwindia mumwisi ukendea kana ni mundu unendea ni mukwati yani nake ndero ni fulani kana wiyani muna ukendea tita ukuthukuma undu unathukuma abailite ukendea no kuona mundu ndasianga nini 100% undu windea mundu titi 100% undu windea peki ndo kiwiti na kiumusumbwa kiumwemea ukendea mundu alake ma kawaida kana activities yake ya kawaida wika ndehebo kuiperform kana kusika. Asante. Muno kesithia mundu ndena appetite kana koma muno ni muno bibinda yonthe ena moods yo ithe koyu ni ai ndatike swingi ya yani ya kuya kelele mwingi. Yes. Wize mundu tundu amandite comfort Jackie amandite comfort ya yani wa maswani oba ko ugila cho kambe ni choika choka cha ubindia aikilia aile todio koma muka mukizaliu kethia ndo wamuka choka cha unena enena betela ine ona byangi medao science mwini kutheka mana theka kangi ukona kayubi kametho na nenda na iweta hii science sinundu muno maundu maingi mekwitika andu measia twine isi na imwe cia science isu ni mundu undu withia waile tiwo kawaida. Dr. Jimmy ni chao muno kiete andu depression. Asante kana Mesilya maingi Mr. Maingi nimeta wanu ni mundu atana kwata sindu sitana kika uno mundu kutarejea kana expectation ila we nasio sina bikeo na again cho tukita stress kila mita thin line kana stress na depression si bakwe na stress yoka nundu wa wito wa sindu ila si ukwatete ni si ukwema mwito zune no zidio lawe nago na mundu kwa na mundu akwatika isini kwitha pengine kwase mundu webakubina ku kutua ni monanda u besa kwitha we utena besa u kana biashara kwitha ende na utwae we na thina sinubinge sie ndago za kwithia na dunia umuthi kila mure na stress
kila mundu na stress kitu mungu ameitha hata karaka kila mundu akechongo kana andu makaya mana yani mandu me break karaka mundu hii stress yo dunia ni tukie stressful kana ina stress mengi isn't signs ya anytime anacha kwa Yesu kwa Yesu kana lakini hii stress ni bigondo ukilewa onoane na mundu kana me dhata mituki kwa mundu aikania mundu akazia ai na kuniki kana mundu akanenda kitu akazia na asiuniki mundu wanena level ya bibi ayetelo tumita trigger yale kan kwa kuna ta ukadha lakini Kuesilya wenda kwa ase Kuesilya ndo Kuesilya ti kuthuku unakwendwa na stress ni part of life lakini kila cha vikawa tuikane depression ni athi beyond a particular time limit no ndo na stress yu mundi ni na lakini stress ya kila muthenya kwa mwai jimi we depressed ndo pe stress ya kawaida ndo imekwatwa stress lakini depression wana ya vitu kachumwa itatu mundu patterns yake ya sense we nibo wabika bandu Mesilya ni makwemea no twabangu mesio bika bandu kila mundu akomana nake depression onangi me bangi wa depression na mundu tena stress wewe yani ona depression na Jackie kendo yet taide to manika kana depression stress si sisters depression yeto muno kindu kila kitu ma depression yoka muno na yetuikia mundu muiyo muno ni unspoken in nothing kana Mesilya manthini utatabia mundu na mostly mundu yuta mundu kindu cha mzambo zichoka hata wona wasia mundu akuwa bakubi wete wa mundu bakubi ila aliomegwa okegwa kiyo chuma mpaka mabuine yukindu nicho chuku yuchoko kukwata withie wakwatwa ikindu unaina mbesa na nisiathela na we wathela na hii ni ciana na ndu na chao na bai mundu to no mutabia na jundu ambi yo bindi cia mbola we weka mundu yambi ya basa no inganga na we weka yambi ya baso yambi yo kwiswani mbola na ndize na weze kiliko nikikenga ni muno nundu we kala kile we nena na kiliko katika ikulyo yemwe kionenge solution karibu ya naimwe na baye imwe yaguo kana beho imwe yaguo lakini kiyo tabia nicho zaona mundu esa ukopika bandu amwe mailibo kama ikwatwa enduka kanonge ndokela hivi kweyita nundu ila solution yesa kuka ile swani yesa uko sinda niyo mundu zuo kilana jo niyo kilana na depression andu mechona wase ni depressed andu ikwa wanakuwa ni depressed lakini daktari depression ni uongo na ni uwe ndawa andu maisiu maybe no tutabia asiaisema ito some of the depressions don't be depression ingi self induced through medication tiwa pe depression ingi si there si persistent ukisaidia we si mwaile we sawa chuma chukingi we si okay winywa ndawa twele si musia ise witoke na mesa ndio ni mana science apart from hii mood swings ya mondo in particular mithemba ya depression niyo yiba mithemba ya kunwa na Mesilya niyo yiba nundu imwe ni yeta wane maundu tofauti Asante Jacqueline Kuemeewa ni Mesilya mbe alama woka wathi sibitali na ni watabwa we no wo require ivinda ya saa kuitwa kana wo tovoa andu amwe ni maendani kukwata rukendia ni makwata no wa Mesilya kingini twase a young mother kana mundu utasia imwe kana mundu cia ito ciana twase mundu mukani woka ni wakwata mwana kana kana ni sino kindu kinyo thayo no wa mundu na utena andu meba kuve mo support wewe weka pia nikieta kila kitu na kitona kuka either wa mino kusia mitina mivuthu kana witino wasuma tanda tu wa mino sia kila tupita hapo depression pio nini depression ingeyoka
ni kwinda maybe mundu nokie atiwa ni mundu wako unamwendeto muno okwisila kikuni kana ukoka o ukaviwa ni numba nini nuko kwa depression ukasi mali yaku mbingi ukaviwa ni numba kana uya wako ukoko ukavia twasi kile biashara munene ukoko ukavia ukendia ni wathi into Mesilya maingi nundu ni wamina kuona kila ninatengemea ni chani nothi na ndino ndongi ndona kwikara kwika asini among sindula ila depression ila tunaso bingi tusotona au komana na sio kwa hospitali yes na ni ana treatment yes ni kwindi ana treatment ni kwindi na psychology ni clinical psychologist tunamo baba hospitali maana ukuka ukekala nandi na mayo nenga woiti andwindi animonenga ona mitalatala ya undu utono thibikale na andu alangi kila kingi kitega cia muno dukwindi mundu ni wekwa into rest ukendia kenda ni masaa mengi unatumia kwinda ndathukuma nuendi ani mumunenga la yani na masaa mothi umwa windi mundu ni mumunenga masaa mengi mothi umwa pia mundu kindu kingi mutega cia apart from ona nini dawa cia woiti kana uitwa hospitali pia kwika exercise ukendia ni umya Mesilya maku ala maingi wikite bandu ni babe kindu kiki kusumbwa ni wathikenda no wa baba ni wasemba wabika people's park ana wasioka windi yani no distract yourself na depression matukuni ina kila mundu na muno Dr. Jimmy aume mende ame depressed na maikilia pena warning kwa nundu ni aingia la ni mome na misioni out of depression kwa tunene na mundu mama me kunena tiki ndo kithuku na we kindu chu daktari wa clinical psychologist maeta wa daktari si akili wewe with you kone daktari wa akili yambi hata ina ndoka ni something it's a myth that needs to be demystified andu ni mai kwita Jacqueline kwita kufungwa ro no sana mama ne ila wina wito musungu aisie thina shared kana thina is halfway solved wakota munane waku kana wakota kibiti chaku kana ola kigetha nicho kwa kati depression is lakini wana mudhana wali kwa identify mudhana kana kona a clinical psychologist kana psychiatrist ukamweleza mathina maku andima train wa ndu mpenzi ambikisia kutwethesha ku exercise kiliko wewe kita kiliko ni cheka cha relaxi kana che yongela dina wa kudili na venosi na wakati uzu lakini kila kivo au mepeke kuya sindo ngone tunene undu zindito ndo tunene na sia watu kokilia tukalezia mondo tunene hizo kwenda ngoya kunia kata ni abingu kana wewe uisisa winana nao anise winana nao ndo nena ana makambia kuzungia kuya anda kwa katika data kuya siko lazika kwenda depression zaidi maka kuongelela depression nangi nini simu no nenda ume manenye bya ngi wasia we depressed my boys maikuya uka guye 1 2 idele isini etathia aje wethi milo ni wa muke ala swete no la mwana tuyo jimitoyo ula thina ndogo ndudama no la zodi nayo utakuja kitu kimwe na bandu bodi la withi kunywa kitu mugingo na cho na muno aume nundu wa kwithiwa na kikio chucha nthoni nyindo ni suggest mamanthe mundu matesi muno ta withi daktari akaonenya nundu wisilia na tabia my boy ba niso siwa sio bandu kana tiwe bishop inozi kendo kimwe Jimmy wanena thina munene ni thina mutethe kunusu kou muno no na andu ala me depressed wa mina kunena kana wa umilila mundu undu suwa wewa waoleka kou ni bailite mundu ukamantho mundu ukamutabya actually be andu etetheti muno na tumatetheti muno ni ka counseling sometimes lakini uimwe mundu ayuka yite byu na amwite kuimira wa mwe wapitila hali fulani nguni angalau ni nene nako uinena na kidogo mwa Bwana asifiwe amen unaendelea vizuri Yesu anakuja ndio kwa bishop ni waneaniwa ngoni bya yanga nundu endo mundu tono uthesia
kiliko na utona kuigwa tawa musungia onaethana na musungia nundu depression tuona muno essence ciondo ukubie tabia cia mundu nondu unena nondu wikala nandu ni asandi bishop musiaisia witu umundi twinena Kuemeewa ni Mesilya unena nya witu ni yula Kuemeewa ni Mesilya maku tutumie SMS kwesla namba ya ile 39115 nitusiokete twende na Kuemeewa ni Mesilya kwa ndo wako